Pamirsa kewentenan lelu menados pikobet ageng, sane patut karepin ring bekudang-kudang wewidangan, rumasuk ring Kabupaten Tabanan, sane ngolah lelu kantos 300 ton nyapran rahina. Ngarepin kahanan inucap pemerintah Kabupaten Tabanan, ngutamayang parikrama milah lelu saking sumber. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya Nugesang ya diastun insenerator ke kantenang pinaka alternatif pinih gelis nanging piranti inucap durung kawigunayang antuk kewentenan wilangan lelu organik sawetara 6% miwah kali 10% lelu daur ulang parikrama milah lelu saking sumber leuwih becik kemargiang ring Tabanan sajoning ngirangin wilangan lelu sane kebakte ke TPA. Tabanan sampun akeh meduit TPS 3R sane kawigunayang pinaka genah milah miwah ngolah lelu. Antuk kahanan TPA sanenan pun kedadosang pinake pitenget yening parikrama ngolah lelu sane nenten becik pacang wetuang wasana kaon kebausang taler parikrama ngolah lelu antuk insenerator presiden mawasana kaon ring Kapung Kurwekas. Antuk punika pemerintah pacang sumeken ngicen pewarah-warah taler metu eling krama mangde milah lalu sani keasilang ring pekarangan suang-suang. Parindikan inucap boyo wantah presiden ngirangin lalu, taler presiden ngicen pabuat tiosan minakadi kompos biadin lemekan sani keasilang saking parikrama ngolah lalu organik, ya diastun kantun ngarepin makatah piambang. Minakadi andap nyane rasa eling krama sajoning milah lalu, parikrama inucap kejantenang pacang mabuat majang krama santukan lebih ekonomis. Satios punika pemerintah Kabupaten Tabanan statu nyokong mekatah perkanti samian angkaning sajeroning ngeripte sistem ngolah lelu sane leuwih becik. Puspawati Bali Pos Kuningayang.